Ebusiamfo aha Ghana TV GH. Mesro like, comment, subscribe, turn on notifications so that anytime videos of this nature are uploaded, you'll be notified. Mahama, when a central for Asia, you know, says near all can say a home info say obey state of emergency, a far galamsey nutrition. Nafi, who Nyansa say galamsey new source of employment. The source of employment here. Ninti wo amamwe no ne yakoban say source of employment no o man no say na fe yensan sacrifice sacrifice we enyansa wom abrofo no efri tu sa gold wi sa tamakura na ye nwo sese no mutu no anka yani say yen ye beto etna so abesi enei say wo wadwina wodi ebu omano esua. You are thinking the same level no a very not zero. Yen sacrifice na o man no say yen sacrifice na ensu e wo man no nyina en say country bi ho wo ni ensu ba kokora wo man no mu ensusu nyame adaroma wadum yensu mebre enu ama ye kwaye bidie ya abrofo no nyansan mu no omu yen se enchima wo honi tunu se ye sei wo sen kwaye no wo se yen sacrifice na o manu mo na se yen sacrifice dia adenti na mo ha wo sen wuntumi wono ni concession no a legal money se enkrofo kwa kwase no na mo NDC fo no na mutwa mo ho ekoye sa galamse no se ne be ya ye de o sen subo no bebo abro sen untumi amamu awubo no na sen Mahama wa we say yen heal the world na enye better place you na wo betna so no se na adu no mbu no na empapemu any harassment bia na ni ho eni ntino ye kan ye esika e kan play say tamwana na adu ne MPP wo so no na a better place than what you are doing now. Harassment ya Kwame Nkrumah de FM 1950 so 1960 no na say wo de FM no wo ama won krofo kwan ya wo mo etu garam send ne nanso so wo harazi wontumi se wono na kese the whole country no what say ensase no ya woni pefe se wonua Ibrahim Mahama na sa emfidie no a yo makra no wotachire because wo free to garam say no ache so yani na ekokum no wo faase no na wo ye se na wusi bi wo man no yenya gold no na nsuo ni ho na aduani ni ho na fe yare na ebetia apansam hospital a wosi wonsi na yekoya na ye bai wodi o man na dwene edi agro because na wosi adwene no enya adwen papa emo man no momo ora motiye no wodi kan be kra nkrofo se wo mo de wo mo diskani wo mo diskani wo mo nko no wako harazi nkrofo enye amemwo panu no na wo je binum na wo kasa wo kwachiri binum na nyansa be na wo mu amnesty ama nkrofo 700 and something amnesty woman no mutu garam say no mudamu na waka say wodi wontumi court because ono otu garam say wasasa ase no
say and this for mugu kwaye mu ho a virgin the forest no enya senketo an so buoni omo twekoko ni nyina aguo ni kokko no ne ahwe awu omo atwatima ni nyina gutimba no so ne ahwe awu gold no kwan a tetifo no efa tutuye no enye no na sese wo ma ho kwan se yentu no wagwina wudi ebu manu so adenti na wontwe ho na wo mo a wo enim nyansa ne amamwo ho wo amamwo nimdie no wonu mo mebu o ma no orafo no ye mebusa mo se sa abobo ya no a mo kokra se mo de ye ambulance no mo pe ho asemadi o se woni manado adwene no ensusu edam nanado ne bawumia ani MPP fo se ne yadwene ekonkan no yesa na mamo dwene mudi kan koto design ambulance na entontura na mkoto ye musan koto bie wo ba so koto bie so a abobo ya ambulance onu orafo no mo kan wasambai ne da bia mo ba MPP fo besiesi o ma no a na mo ase no MPP besie o ma no a na mo ase no sese sika esenka mode eye ne mapa no ena sese mode eye what say enkwasi asem no mo ko United Nations New York emrantia modo mo koye party members ya modo mo koye etimi etwa sa free SHS no ya mojiji nkrofo sika no hospitals na osie no ya mo ambatu ni na aguo no sa sika no nketimi to aso se mo ya magwini se mu to gold no woni am Ibrahim Mahama mu to gold no na ya kase mu na mo ye escafo the whole world munya sika na se mo nkwa no efiri mu sa de ne beba enya ho fa so bia se mle beba Ghana fo ye be kransuo nsuo kura mo de bedware no na mi ampata ye be kra because mo sensuo ni nyina na wobia wode be hye MPP sa garam se yi no na nyame betua ne kafi se wodua Mahama ya hye ase wo be president no wonya akwanya akese wodi class a excavators ima mo start ya mudu tu garam se ya sai asase no na nado bai o se wodi ne presidency atoso ene wa osan akogina o se be ma won mina amnesty mo ba power mo be ma won mo garam se adwuma na wakasa design sa boshe wodi ahye won mo a ebe de na sese waka me agye de se wo galam se no betumi tu ase mo ya na ma ko stegi o design concert se ya kwachi wo mo galansi na galansi no kofo mo na ka chi o se kofo mo kofo gina mo den na muntu ne nyame mo na gold no so emeguru mo botom ne gumu botom na fe mo nya aduane ya mo ndi gold no beto a ensuo susu a ema nkwa no mo se no a na gold no ama mo resan enkwa anase ema musuo anum na mo ye wadwun se wo se wo ma no na akotena brochira a ene nyame ma no masa lalai sese ewunuma Sampa wo no mo ntra na mo nso ano efrise Dormahene ntimi nka se wonu ni tumi no obi ye santini a baka se wo ye santini because wo ye gonja ni no ye ntimi nka se ye ma nye gonja enti ekunu amwahye no sen Doma Sampa no sina be ye beto mo abasante no mo mpase mo a mo nso ano anya sa ndu abopa ye de beburu mo no se na no me beba mo so no mo mpese ekuru ye ba o manum ni asundwe ba o manum no nyame de asotwe na se enno me kase pa de beba musika nyina achi no munya hoto Mahama bu o mampa
sene na nadu ye no na to aso Ghana for me church mammo chi me mammo ha mammo jo video yi me ye mama wo mo asebe o ma dwene mu ede ho a wo mo nim se enema enkoyie wo Ghana enam amamwo fu a Mahama ne NDC fu ebu no na mo aye ma dwene se mo de mo ne ayi Jimmy adin si akantam se mo ne Jimmy ne betena akuri se mo bewu no mo nye attempt bia se mo betwiro comment bia wo ha because no comment no insiaga anyansafo na yese yebedwindwene ho sese Ghana for mo nsori na nia senia amamwo no a Mahama ebo no enye wo se mo hwe senia nema ekoso no yedi kan na yiri kogina or the United Nations ya okoma ne speech no wose se ekon ba omambia mu a enkoda ne huna mane enkoda no ebi elusu wonu mu fie o mabusuafo ene yeka ho anso so ni kunu ya Mahama one person dwe wo mem boku ekun no mpe ho asem ni yo wasan ahye fufuru ase ewo Sampa woni Dormahene because Dormahene ehye ase nyina no Mahama na nitua ena oma yete ase se woye wholesale blower ema Mahama enti up to now no Mahama nka ho hwe no ne kase wonna esusu jagum asese Sampa antokwa gina mu denden na we de kogina eho na oma the whole world to say antokwa nye na woso Mahama antokwa na woso so ewo oman mu a na nyansasem be na umu wosa kogina ho ekotu Michael Jackson heal the world sena be ya wiase nyina be a better place to live na so upasentokwa esi oman Ghana mu sese senka asantifo yese ye kire se ye kankan ho ankane entoka kase pa anka civil war esi omanum because what target say upese asanti nation no anase asantifo no obre yase Ghana for Mahama wodi mo adwini di agro se mo beka ya campaign no time no we ni sin aduasa e kan se wo mo na na dodo magumu wo galamse tuo no ho nyina no obema wo no mo amnesty obeyi wo no eno so na nchen o ka kire wo mo se obetna abanu mu a galamse ye source of employment intino obama kwa mbu bia atu galamse na ekoba se ne wonumu akoye video bia ese owure bi etu galamse woni fie na ama omano anase kronu nyina no galamse no ama esensen ho enti wom se omo achi za brantie no eni wom eka ho nyina ya omo se wom de hankofo agu wom nsa ne yedo wom ko ama yakudi asem no ne yedo wom agum nyansa be na we mu obetna so amnesty yesi nipa 700 and something ya no omo ye galamse ya chi wom agum no obere lizo no kasi obi tu galamse nti odino court no court na odina court afiase nyansa be no mu sene wosi obu ma no nyansa bia ni trim ba ko ni sa I design ora no a wo se wono wokochichiri ngrofo se wo mu awia omansika na se wo ma se omansika no
wo ma medikan awia oman sika wo ja wonum nyina se wo mfa ye huni na wo san akwose wo kwachiri obi se wono dia ban sika na so asan ban sika na nyansa be na omu woni nsanchirefo no ehia no ne wo kan se yi oman no sika sem nyina gina gold so enu ntino ya ka se ye bragaram se no a oman sika sem beto fom enu nti yen sacrifice ne kese yen makwana yen tu garam se no na ono asu nim se garam se no a wo mutuo no number 1 eye dangerous say emre bi beba no nam kura untimi hunu se aha na ye ayi amna anase aha na ye asempapa baby papa na memfam na ensi sesei train kwan galam sei adidi ase ya train ya nana ado kotoba nyina no ese ebe pro because railway line ebe faso no galam sei ase nyina na ya na a se ebinom kasa na omo de ebehye MPP se MPP ni NDC nyina no ya bre wonom wo be kasa bia no wa gbini so MPP ba omo siesi o ma no na NDC abesei o ma no se mo be kan ne kura temo Rollins free so no na o ma no ase kojo na President Kufo eba ne kakra opagya o ma ni si ho yedima NDC fo wonu be wi ane manyina pasa essay bibia na eyenkoso ma odisan amanfo no nyame nchade mode tumenu esan ema MPP na nando bae obia obeka ne kura bia no nim se empanifo bu be se wire nya anti se wonko awoda na o mana sei ni se no wono Mahama ne ni endis fo ne se no ombaji free president Kufo no o ma se no ena na nando kakra no kura no o ma ma ne kwan ma wanye adwuma se ne be ya obe ma nkoso 100% yaba no mudi na sisa na kakra omo free so ne kase mo mudi adanse se nensa kraye wo bra na NDC ewo so no na nado ebisu mu no na monkai hunu se ya membo no a Mahama ane ni NDC ebuo no 1950 ane 1960s asitena no ane ewo mu no a Kwame Nkrumah me ho antoye no harassment no enu na sesi wo mu no Mahama wakoso bo design Sampa wo no ya abronye na odi wani asi ni so se wono na ye garamsi debia DBLA esi wo mo register excavators empem9 excavators yana some or saying temahabo se ya twini na ba bontene de no me beyo on be galamsi na wo se galamse wo ma yedo magumu wa mo amnesty na waja wonum nene wakoye video na mo de dadan mo ho ne o man nyina se mo chiri wo ma o mo ye galamse o mra won krofo ogum denden NDC fo ogum denden na o mo ye galamse se mo kwachi obi ne kase obi a mususu se wo ye MPP ni a we tu galamse no na mo tu nususa na NDC fo de no se mo se o manu Ghana for mo kama no tum na Mahama o se o manu in all angles human resources was say no financially scarce and go dey chicho manu was say no and sana peace in the country so was say no and so natural resources was say no kwaye ne gold ne timber no na aso o manasna besi ene o
eno bi ne yede hwe no ya no we president no di Ghana mo sorry o mo sorry na Mahama ne ndisi wo mo se wo ma no